Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi wa kane itariki 31 z'ukwindwi. Mu Burundi, Gerard Daniel Ndabirabe yemeje ko aramutswe inama nshingamateka mu kiringo c'indi myaka 5. Umugigo wataziriwe gucora uridogerwa n'abarundi babungabane wa Buraya uko utuma basabwa amahera kenshi n'abajyango n'abagenzi iyo bayabuze bikaba intandaro y'ugwanko no kutumvikana. Gucura mu diaspora ntivyari bibi. Ikintu kibabaza muri ivyo byose n'ukuntu hari abantu babiprofitiramo. Wamuhaye amafaranga ewana weekend yose ayimaze ariko araryoherwa n'abagenzi. Kwa dufaranga bamurungikira arayononye. Yiteho kwiyumvira wewe uburuhe wagize. Kenya yatangaje imigambi itavugwa ko rumwe yo gushiraho amabwirizwa yo kugabanya igurishwa ry'inzoga. Tubafitiye n'igikino c'urunana. Aya makuru ahagarariwe na Mark niyo nkuru. Amakuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Intumwa idasanzwe ya President Trump Steve Witkoff yahuriye Yerusalemu n'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Biribazwa ko ibiganiro bagiranye vyarimo gusubira kunagura ibiganiro byo guhagarika intambara vyari byarahagaze, gutuma abantu bava mu kaga barimwo muri Gaza hamwe no gusubiza abantu bafashwe bunyagano bakiri mu minwe y'umuhari Hamas. Iyo nama yabaye mu gihe amakungu abandanyije gushira igitutu kuri Israel, aho Canada ifatanyije n'Ubufaransa hamwe n'Ubwongereza mu kuvuga ko izokwemera kubaho kwa leta ya Palestina n'iyivyo vyobandanya, hakaba hari n'ibindi bintu bimwe bimwe bitegerezwa gushitswa. Donald Trump avuga ko ashimitse ko hategerezwa kubaho amasezerano yo guhagarika intambara y'Uburusiya muri Ukraine imbere y'itariki 8 z'ukwezi k'8, umunsi ntarengwa nk'uko bivugwa n'umutegetsi mukuru w'Umunyamerika. John Kelly yabwiye inama y'umutekano y'ishiramwe mpuzamakungu ONU ko Amerika yiteguriye gufata izindi ngingo zo gufasha kuronka amahoro ariko adatanze idonido. Ivyo yavuze inyuma y'igitero gikomeye cagabwe na Moscow mw'ijoro ryakeye hakoreshejwe indege zitajamwe abapilote n'ibisasu vya misile ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev, cahitanye abantu n'imiburiburi 10, abandi benshi barakomereka. Gerard Daniel Ndabirabe yahora arongoye inama nshingamateka y'u Burundi kuva mu mwaka wa 2020 niwe yasubiye kwemezwa ngo aramutswe inama nshingamateka mu kiringo c'indi myaka 5. Nta wundi bahiganye muri iki kibanza akaba yatowe ku bwiganze bw'amajwi y'abatoye. Hatowe kandi ivyegera vyiwe bibiri, umugabo w'umututsi yamuka mu ntara ya Burunga n'umugore aturuka mu ntara ya Buhumuza. Ni inkuru ya Gildas Yihundimpundu. Yakuba mushimateka Gerard Daniel Ndabirabe aronse amajwi 109 ku 11, uvuga ibice 98 igice kimwe ku ijana. Aha nigihe umushingamateka rusha imyaka abandi yari karatangaza izina ry'uwatowe ngarongore n'amashingamateka iherutse gutorwa. Leta y'Abusuri yari kuba 56, none yarengeje kure niyo. Tubadusabe rero protokole imuhe kibanza avyagiramo. Imbere y'uko amatora atangura, uwarahagarariye ibikorwa yamenyesheje ko umushingamateka wese arekuriwe kwitoza. Mbere yaciye asaba ko bose bohabwa udupapuro kugira bandike ko amazina yabo gutyo babone guhiganwa. Yamara bamwe mu bashingamateka basa n'abatatahuye ino nzira. Twese muduhaye impapuro kandi tutazisavye tudashaka guporta kandida bica bisema confusion. Bari bakwiye gutora urupapuro rw'umuntu yatanze kandidature gusa, hanyuma abatifuje gutanga kandidature tukigumira uko nyene. Ko naho muzitanga mwese ntacu turatora. Ingorane zihari hacaba depuyema y'ivyo dutanze kandi bitari bikenewe. Honorable
Ndabirabe Geraze. question de modalité tuje hano byose bateza kuba babiteguye nibaduhe utwo dupapuro twandikeko hanyuma tubabahe nayo muvuze muti abantu bashira intoki hejuru Oya sinavuze gushira hejuru. Abasaza gushira hejuru. Nubwo vyagenze uko umukandida mu kibanza co kurongora inama nshingamateka yaruhiye ko ubumwe rudende. Très honorable Ndabirabe Daniel Geraze. Ndabirabe Geraze Daniel. Geraze Ndabirabe w'imyaka 68 niwe yahora arongoye inama nshingamateka irangije ikiringo. Numuhutu yahoze ari umugwanyi mu muhari CNDD-FDD akaba yarigeze no kuba umuvugizi wawo. Icegera ciwe mu nama nshingamateka ni Fabrice Nkurunziza, umututsi akaba kandi yahora ari cegera ca kabiri mu nama nkenguzamateka irangije ikiringo. Hizewe umushingamateka Nkurunziza Fabrice ku bice 99 n'igice kimwe. N'uyu nta numwe bahiganywe. Mu kibanza c'icegera ca kabiri hatowe umupfasoni Nkezimana Bosesia wo mu bwoko bw'abahutu yamuka mu ntara ya Buhumuza. Mu ijambo yashikirije umukuru w'inama nshingamateka yatowe Geraze Ndabirabe yibukije ko akazi karindiriye abashingamateka kadasanzwe. turabashimiye mwebwe mwatwizeye mukadutora turakengurikiye cyane umuryango wadushize imbere mu mugambwe turimo aha mu nama nshingamateka umuntu abibona yibaza ko byoroshe nibyoroshe namwe muzobibona hari abashobora kuvuga bati baraje hano bakumva kumengo baje kuruhuka oya na gato harimwo akazi kenshi Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bagiriza Geraze Ndabirabe ko rimwe rimwe akarira abashingamateka iyo bariko barabaza ibibazo abashikiranganje baba baserukiye leta. Bamwagiriza kandi ko imvugo yiwe rimwe rimwe ihengamira kuri leta kandi mu vy'ukuri nk'umushingamateka akazi kiwe karako kugenzura ivyo ikora. Gildas Yihunda Impundu i Bujumbura. Itegeko rishasha ryo gusubizaho ubwigenge bw'ibigo bigwanya ibiturire muri Ukraine ryashizweho umukono na President Zelensky inyuma yaho ryemejwe n'inama nshingamateka. Itora ryo mu ndwi iheze ryari ivugurura ry'itegeko ryashaka yuko ivyo bigo vyogenzurwa n'inzego za politike. Ivyo vyatumye haduka imyerekano idasanzwe mu gihe c'intambara mu gihugu cose no kunegurwa n'abanywanyi baco bo mu bihugu vyo mu burengero. Bwana Zelensky yavuze ko leta yumvirije ivyiyumviro by'abanyagihugu. Abarongozi b'Iburaya barashimye uko kwisubirako. Babona ko kurwanya ibiturire ari igihugu ari ikintu gihambaye cyane mu guhinyanyura demokrasi muri Ukraine n'ubusabe bwo kwinjira mu muryango w'ubumwe bwa Buraya. Numugigo usanzwe utsimbataye mu Barundi no mu Banyarwanda wo gusaba amahera ababa mu mahanga. Umugigwa wataziriwe gucora uridogerwa n'abarundi ba mu mugabane wa Afrika wa Buraya kuko utuma basabwa amahera kenshi iyo bayabuze biba intandaro y'ugwanko no kutumvikana mu bajyango no mu bagenzi. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yaganiriye na bamwe mu Barundi ba Buraya dutegura inkuru ikurikira. Abo ni bamwe mu Barundi bakoraniye muri kimwe mu kirabi Buruseli bidoga ko basabwa amahera gasakisaki n'imiryango yabo hamwe n'ababegereye basigaye mu gihugu batayironse kikaba ikibazo. Sibo gusa ko benshi mu Barundi n'Abanyarwanda baba ku mugabane wa Buraya iyo baronse ibako ryo gukuranira hamwe ni kibazo bakunze kuyaga ko kibateranya n'ababegereye basigaye iyo baje bava. Uwo mugigwa benshi bazi ku izina ryo gucora ni benshi bawidogera kuko utuma bibaza ko ababa ku mugabane wa Buraya bafise uburyo bwo gutanga buri gihe. Marlene Shimirimana umurundi kaza mu gisagara ca Mburu n'agashavu kenshi avuga ko harimo kutamenya gucura mu diaspora ntivyari bibi. Ikintu kibabaza muri ivyo byose n'ukuntu hari abantu babiprofitiramo ukaca usanga umuntu arakurondera akubwira ati ndafise akabaza kanaka wamuhaye amafaranga ukaca usanga uwo munsi ewana weekend yose ayimaze ariko araryoherwa n'abagenzi ugasanga twa dufaranga bamurungikira arayononye ntiyiteho kwiyumvira wewe uburuhe wagize. Boris wa mu gisagara ca Charles wa mu gihugu c'Ububirigi avuga ko ari n'abawugize ingeso bakarenza urugero. Imaze kuvyara ijoro n'umurango ntusinzira hora yumvira ati mbege ejo nozitara abana nzobasigira iki bazobaho gute bazobeshwaho nandi hanyuma ukazobona umuntu afise umuryango nawe
usanga no gupanga we ntapanze ugasanga arafise niyo miduga mu rupangu wiwe muga akabona yuko kuri Burayi ngo amafaranga y'Iburayi ngo afise agaciro mugabo ntibaze yuko ayo mafaranga nyene nafise agaciro naho ubona harahenze harazimvye. Ibyo akaba bihurije ko na Gilbert w'imyaka irenga 45 aba mu gisagara ca Nivere mu Birigi. Sinzi ko ari kubera ubukene canke ibiki babaze yuko uri Burayi ufise amafaranga menshi rero biranashika ugasanga hari nabo hezuga gacira umurongo kare muse kuvugana kugira ngo ntabusanga uvuze nabi babwira batunkire n'agasenkanti ukamenya agasenkanti ahantu gatora mwibarabara bana mu mafamiye mu miryango yacu murabona yuko gufashanya i Burundi twabyamanye mugabo ushitsino usanga bigoye rero iyo utabikoze umengo abaye mwasi umengo warahindutse rero ntibamenya ubuzima bw'Iburayi ingere bumeze. Eka mbere n'abahinga mu Burundi bakavuga ko abarundi b'amahanga batari abusema. Gabriel Rufyiri arongoye ishamwe Oricom rijeje kugwanya ibiturire no gusesagura itinga ry'igihugu ishiramwe riko rikora ko ivyigwa avuga ko umuco ari ukuza kuremera imiryango y'abarundi b'amahanga basanzwe bafatiye runini imiryango yasigaye mu gihugu. Harabatanganya uburyo n'abantu baba basigaye mu bihugu vya Afrika no mu Burundi harimwo mugabo abantu bomenya yuko naho hari ibintu bita amasharge hari ibintu bita facture n'ukuri ntugire ngo birorohera abantu mugabo umuntu atagize icyo akoze ni vyiza mugabo atagize icyo akoze nahone ntibave biyumvira yuko baba birengagije yego arashobora kubirengagiza mugabo burya benshi nabo hari igihe bibagora tukibaza ahubwo ko ari ukuyihutira ahubwo kuraba ingene igihugu cotezwa imbere ibintu bikagenda neza gusumba. Ivyo biruko mu gihe ibiharuro bitangwa n'ishiramwe mpuzamakungu onijejwe abimukira OIM rivuga ko mu mwaka wa 2024 abarundi b'amahanga baterereye amahera arenga miliyoni 48 z'amadolari y'abanyamerika ashika igice kimwe n'ibijana 600 y'umwimbu w'igihugu aho arenga ibice 20% muri ayo yagiye gufasha imiryango basize mu gihugu. Ni saa 11:41 muri studio za BBC London, saa 12:41 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Saa 12:41 mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru acabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Kenya yatangaje imigambi itavugwa ko rumwe yo gushiraho amabwirizwa yo kugabanya igurishwa ry'inzoga. Iyo migambi irimwo kuduza imyaka yo kunywa inzoga kuva ku myaka 18 gushika ku myaka 21, kubuza igurishwa ry'inzoga mu maduka no manini mu mazu y'uburiro no mu mahoteli. Ababinegura bavuga ko iyo migambi bangamira ubutunzi. Ni inkuru ya Wirose mwumva mwijwi rya Piment ku magenge. Abategetsi muri Kenya bavuga yuko izo ngingo zikiri mu migambi atakindi zirondera atari gukingira urwaruka ingaruka mbi z'inzoga. Ariko iyo migambi iranegurwa cyane aho arabagabisha yuko igisata c'ubunywero uburiro amahoteli hamwe n'ahakorerwa imanza coca kihatakariza bikomeye. Abategetsi bashaka ko abafise ababakurikira cyane ku mbuga hwaniro batosubira kwamamaza inzoga. Naho na bamwe muri leta ubwayo bavuga yuko bene izo ngingo zohungabanya ubutunzi bushingiye ku buhinga bwa none bagasaba yuko haba imigambi yiyumviriwe neza gusumba. Inzoga ikaze cyane kandi itagenzurwa ikorerwa mu mihana niyo ya mbere ibangamiye abantu muri Kenya. Canga nkuko bayita irazimbutse cyane gusumba izindi ariko biramaze gushika kenshi aho hamwe yica abantu canke igatuma bahuma. Ingingo ya leta ya Republika ya Demokrasi ya Kongo yo gusinyana amasezerano y'ubufatanye n'umugwi w'umupira w'amaguru wa Barcelona wo muri Espagne yanenzwe cyane muri Kongo. Bamwe bariko baribaza igituma ahubwo ayo mahera atashizwe mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru wo muri Kongo udafise uburyo bukwiye. Muri ayo masezerano y'ubufatanye afise agaciro k'amadolari agera ku miliyoni 50. Imipira y'abakinyi ba Barcelona bambara bari mu myimenyerezo izoba yanditse ko inyuma ngo DRC Congo hamwe Heart of Africa. Abayobozi ba Kongo bavuga ko muri ayo masezerano harimwo kumenyereza abakinyi bakiri bato bo muri Kongo hamwe n'ihayanyishwa rizobera ku kibuga ca Barcelona. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Bushombe yemeje gutanga umusanzu we mu gukangurira abavyeyi akamaro ko konsa.
Nadine wakomeje gutsimbarara yanga kwereka Patrick umwana n'urunana. Ese ubwo aranyihorera iki Nadine? Bose uranyitambikira iki imbere wahise nkigendera Patrick? Ariko Nadine ubu twabaye abanzi pe ku buryo ngo usuhuza ukanyihorera. Uhumura rwose niba ari njye muntu wa mbere muhuye sintera umwako. Nubwo wawutera ntiwamfata kuko nabanje Imana Patrick. None se kuzindutse Nadine? Nazindutse se ubwo naryamye ko umukobwa yandaye ijoro arira karenda bucya. Yararira se habaye iki? Nicyo nshaka kumenya nyine ubu ngiye ku kigo nderabuzima kumuvuza. Ayaya umukobwa wanjye yarwaye rero. Reka ndebe. Attention Patrick, utantwikurira umwana ndakwiyama. Sikwaronshemo kabiri Nadine. Egerayo. Ubu se kumukoraho no kumuryara? Nakubwiye ko ntashaka kundebera umwana Patrick. Urabyumva? Kwari kumukora gusa ngo numve niba afite umuriro rwose nta kintu ari gukora. Wamara kumva ko ufite cyangwa atafite ukabikoraho iki kutari umuganga. Ariko Nadine nawe bika inzika. Yego nakoze amakosa. Ariko rwose wikomeza kumpana. Bigeza numva nabandi ko umwana wanjye ari mwiza ntaramubona. Nakubwiye ko uzahora nawe agiye kwiga Patrick kandi mbikubwira sinakinaga nari nkomeje. Urumva uzampana kugeza ryari Nadine ku mwana wanjye. Kugeza igihe umwana azagira gutangira ishuri ntakibasha kumuhisha. Urimo urabyumva? Base mubyeyi mwiza wanyemera nkagutwara nkakugeza ku kigo nderabuzima. Bivuze ngo iki Patrick? Ntiwanyemera nkabahari ifuti nkabageza ku kigo nderabuzima. Nanjye rwose nkumva ko hari icyo nkumariye hamwe n'umukobwa wanjye base. Sibyo? Devo. Sigara waho ubwo butumwa. Ngewe ndagiye rwose. Ubwo umugabo wawe rero arinze kugusiga ubwira nge na bushombe ibyo konsa koko? Ni ubutumwa bubareba cyane kandi ndagira ngo mubugeze ku bandi bagabo mukorana. Ariko Pascal reka tubwumve wa mugani wasanga abona tureba. Ubona bareba cyane. Icyambere wowe bushombura umugabo ukuze ushobora kugira inama abagabo bakiri bato. Pascal yafite umugore utwite ku buryo rwose mudufashije kumenyesha abantu akamaro ko konsa umwana amezi 6 abanza nta kindi bamuvangiye habe n'amazi babumva vuba. Yewe na muzara wanjye uriya w'imyaka 12 arabizi ko umunsi yabyaye azonsa umwana we. Nawe utabizi. Hari impamvu ikomeye hashyizweho icyumweru cyahariwe konsa rero mwabagabo mu. Yitubwire. Nuko abana batonka neza bakarwara indwara ziterwa n'imirire mibi bikabaviramo kudakura neza. Uranteye mbona iyo umwana arize mukobwa jana mupfunde be. Ari mupfunda ruko arize. Siko bigenda se muga. Icyo muzi mwembi nuko umwana arira ubundi bakamuhibera. Ntimuzi akamaro k'amashereka ku buzima bw'umwana. Urumva? Ubundi iyo umwana ataramenya kurya rwose burya amashereka aramutunga da. Amashereka ni ubuzima. Amashereka ni ifunguro. Amashereka ni umuti. Amashereka ni ikiribwa akaba n'ikinyobwa ku mwana utaruzuza amezi 6. Akaba agomba kuyagaburirwa yonyine nta kindi bamuvangiye habe n'amazi. Uvuga yatatse cyane ra. Mwambwiye ko mwembi muzi konsa kandi mubisobanukiwe. Ko n'umwangavu wese azi ko nabyara zonse. Si byose? None se Pascal. Ndakumva. Umubyeyi ukimara kubyara atangira konsa umwana ryari? Hari uko arize. Nawe nukubizi busho. Yewe nyine. Urumva umwana akivuka abataramenya konka. Urakarika karira mu kagatamika ibere ubundi kagaceceka. Neza. Siko bigomba kugenda rero. Umubyeyi agomba gushyira umwana ku ibere mu isaha ya mbere akivuka. Yego ko. Abakari muhatari shaka ataranasonza. Yewe muga. Karame. Nyebwira icyo bimarira umwana. Abantu burya no guhora twiga. Ni ngombwa konsa umwana mu isaha ya mbere akimara kuvuka. Kuko bimufasha kugumana ubushyuhe. Bimufasha guhumeka neza. Bikamuha ubudahangarwa bw'umubiri. Ikindi kandi amashereka ni rwo rukingo rwa mbere rurinda indwara zikunze kwibasira abana. Uranyumvira? Muga ibi n'ubumenyi nungutse rwose pe. Ibikinshi sinari mbizi. Ariko uzi ko ibi bintu umuntu yabimbamo indirimbo cyangwa umuvugo di. Ese ugira ngo izuba rimaze iminsi ntiryari ryazirangije mujyana? Nuko ugerageza ukavomerera ariko ugaharana imboga zo kuvanga n'amafunguro nuri. Cyane rwose uyu murima wanjye w'igikoni mparanira gukuramo dodo zo kuvanga n'ibindi biribwa ko zitagombera ubwinshi se. Nuko rwose ibiribwa by'ubwoko butandukanye kugira ngo nubona n'ibinyamafufu nk'ibijumba, umwumbati se, ikirayi, wongereho n'ibinyamisogwe nk'ibishyimbo, amashaza, soya, ubundi ushyire mu izo dodo.
mu ifunguro rya migi wacu rero ubwo niho hagomba kuburamo ibikomoka ku matungo nk'igi cyangwa indagara. Ibyo rwose ndabizi kubyitaho ni ukuri pe. Gusa icyangezaga ni ukukwibutsa igihe cyo kuza gupimisha ibiro mu mudugudu. Nonse wambabariye kuri iyi nshuro ngasiba koko urabizi ko mfite ubukwe. Ubwo rero mfite gahunda nyinshi cyane rwose. Ngomba kujya guhura n'abakobwa bazanyambarira tukipima imyenda. Ibyo ariko ntibisimbura gukurikirana ubuzima bw'umwana wawe. Wabyumvise ko imirire y'umwana nyitaho rwose. Birazwi ko umwana wa Karemera sinamutegurira indyo utuzuye kandi ntishobora kubura y'ukomoka ku matungo. Ubwo rero sinzi cyaba cyamusubije inyuma pe. Nta kindi cyatuma umenya ko umwana wawe akura neza kitari ukumupimisha ibiro ku mujyanama w'ubuzima, kandi byaroroshye bikorerwa mu mudugudu. Ahubwo se intwererano yanyu ko itaratugeraho ra winjijisha Nori, ni ukuri winjijisha pe. Ubukwe bwanyu turabuzi kandi njye na Alphonse turabizi ko tugomba kuba twerera. Ariko nta gahunda n'imwe igomba gusimbura gukurikirana imikurire y'umwana wanyu. Migi wacu nta kibazo afite rwose no kuri mujyana. Erega gukurikirana imikurire y'umwana bihoraho, ntibikorwa ari uko yagize ikibazo. Munyihanganire rwose sibyo, nyuma y'uko nzamuzana umupime yewe nunanshaka uzambwira, ariko ubu ndahuze cyane ndi gutegura ubukwe. Ubukwe ntibusimbura gukurikirana imikurire y'umwana. Icya mbere bikorerwa mu mudugudu, icya kabiri ntuhatinda, icya gatatu ntacyo wagereranya no kwita ku buzima bw'umwana wawe. Gahunda mfite rongera Honori, umwana wawe afite ubuzima bwiza, akura neza kandi akiyongera buri kwezi. None urumva ni ngombwa cyane ko nk'umubyeyi ukurikirana imikurire y'umwana wawe umupimisha buri kwezi ku mujyanama w'ubuzima. Ariko unsibye ku kwezi kumwe wumvise haraho navuze ko usiba ukwezi kumwe se, umupimisha buri kwezi kugeza yujuje imyaka 5, kuko kuza buri kwezi bigufasha kumenya niba hari ibibazo umwana afite mu mikurire, tukaba twafata ingamba hakiri kare. Ubivuze ko hari ubwo Migi yaba afite ikibazo ntabizi mujyana. None se babibwirwa n'icyo tubahirije gahunda yo kumupimisha buri kwezi Honori? Ko ari bwo buryo bwonyine bwo gukurikirana imikurire y'umwana. Umubyeyi akamenya niba akura neza cyangwa se niba hari ikibazo kugira ngo gikurikiranwe kinakosorwe. Mugabo, ibisubizo by'inama yaribonetsemo umuriro yararanye koko? Ntayo Nadia. Imana ishimwe rwose. Nari mfite ubwoba ko umukobwa wanjye arwaye malaria pe. Ubu se n'iki cyamuteye umuriro kikamubuza konka neza akararira koko? Birashoboka ko ari ibyo bicurane byabimuteye. Ndakwandikira umuti kandi uramufasha. Ubu rwose byari byanyebeho umwana wanjye yakuye malaria, kuko niba ari ikintu yitwararika ni ukumuraza mu nzitiramibu uko wanyu umutima mwaduhaye. Ukomeze uyimurazemo rero. Aha, si ibyo umbwiriza muganga we. Malaria yanyiciye imfura ndayizi rwose. Niyo mpamvu ndashobora kumva umwana wanjye yinda umuriro ngo ntinde kuza kumuvuza. Ndabigushimiye cyane rwose ko wihutiye kuza kumuvuza gifatwa. Ubu ni icyatuma ndwaza umwana akaremba, kuko mfite akazi kenshi ngomba kwitaho. Nubwo ufite ako kazi kenshi rero, ntuzabure mu nama duteganya gukorera mu mudugudu wanyu. Inama irebana n'ikimuga. Abahwituzi ntibatangiye guhamagara babwira ababyeyi ko tubashaka mu nama bazakorana n'abakozi bo ku kigo nderabuzima se. Wabona bahwituye nkisinzire kuko nasinzire mu rukerero ubwo bwandaza ijoro pe. Turabakeneye ngo tubigishe akamaro ko konsa umwana amezi 6 ya mbere ntacyo mu muvangiye habe n'amazi. Ubwo Nadine w'umukarasi nzabonekara. Ntabwo tubasaba umwanya munini. Muzaze tuganirira hamwe uko mwakwita ku buzima bw'abana banyu cyane cyane birebana no konsa n'akamaro ko konsa ku buzima bw'umwana. Ariko rebyo bigiye iyo twaje kukinyiza marabitubwira rwose muga. Kwigisha no guhozaho Nadine. Nizere ko utazabura dore ufite n'umwana ukiri muto Nadine. Ubwo nzagerageza nshaka umwanya muganga we. Kuki uvuga ko uzagerageza se wakomeye kuzaza ko ari gahunda yashyiriweho ababyeyi kugira ngo bafashe uko mwarushaho kurinda abana banyu imirire mibi n'igwingira. Ngwiki nyine mujyana urumva nuko twareshyaga pe kubutinda neza ukazamura inkuta ubundi nyine ngashyiraho akarido k'igitenge cyanjye gishaje. Nta kukinga no kusakara rero. Aha, ngo naho umwaka utahara. Uwo musarane ntiwaba wujuje ibyangombwa pe. N'ubundi sazi zawuvagamo ugasanga zitururaho mu gikaraho Honori natekera zakomeza kuvamo. Mujyana aho kudushimira rwose nibidukoze uratugaye. None se kubizi ubu uyu musarane nugarukiraho Stefana mugejeje uraba wujuje ibyangombwa Honori.
none se mujyana wowe kubizi hari umwana uvuka ngo yuzure ingobyi none se iyo tubabwira kubaka umusarane wujuje ibyangombwa tuba tugamije iki koko? ngewe icyo ndeba rero mujyanama ni uko migukinira ahangaha mu rugo atazawugwamo nyine bya biti yitendetseho byavuyeho buratinze neza. Ni iki kizabuza isazi kuvamo ngo zizaho hose zigere no ku gatara ubumukirizaho amasahani? Ni igitenge gishaje nyine nzakingaho. Niba mwiyemeje kuwubaka muwubake muwurangize, urumva? Stefano awusakare awukinge, yewe anabubakire na kandagira ukarabe hari iruhande rwawe. Wa mubyeyi wese ugira ngo hari uko ntabasobanuriye uwo mugore n'umugabo we ko naberetse n'igishushanyo cy'uko uwo musarani ugomba kuba wubatse? Ndabyumva kuko we kubaka umusarani wujuje ibyangombwa warabihuguriwe. Amahugurwa narayahawe pe. Umusarani wujuje ibyangombwa n'ucukuye byibura muri metero 6, utinze neza, ukurungiye, uzamuye inkuta, usakaye, ukingwa, urimo urupapuro rw'isuku, ufite kandagira ukarabe. Uwubatse rero uwo musarani aba arinze umuryango w'indwara zikomoka ku mwanda nk'impiswi n'inzoka zo mu nda. Urakoze cyane Stefa. Urinze abana b'izo ndwara z'impiswi n'inzoka zo mu nda aba n'abarinzi gwingira kuko bigira uruhare mu igwingira ry'abana. Ibi nkubwiye rero nabibwiye Honorine n'umugabo we Karemera bantera utwatsi. Nanjye rero mpitamo kububakira igihwanye n'amafaranga bampaye. Ariko rero nawe uraregana Stefa. Ubu urashaka kuzongera kurwaza umwana impiswi Honorine? Nibyo koko wagaburira umwana iyo ndyo yuzuye, ariko nta suku waba ukoreye ubusa, kuko uyu mwana arwaye izo nzoka zo mu nda zimudindiza mu mikurire akaba yanagwingira. Si ngaho ntiwavuze ko gukinga umusarani atari ngombwa kuko nta mujura uza kwiba umwanda urimo? Nyamara wirengagije ko isazi ziwuvanamo zikaza zikawukwirakwiza mu gikoni cyawe no ku masahani yawe maze ukarwaza indwara zikomoka ku mwanda. Ariko ubundi wabaye umujyanama w'ubuzima ryari Stefa cyangwa urimo kwishakira imirimo? Ngaho nyibwire icyo nshakira. Nyine nakomeje gutekereza ku byo watubwiye na Pascal mu gitondo, bimwe nyine by'icyumweru cyo konsa. Yego. Navuze nti buriya wahimba indirimbo agahimba n'umuvugo kugira ngo nimukore nama mu mudugudu nzabikoresha mu ruhare rwanjye ngo kangurira ababyeyi konsa abana babo. Mbega ngo uratekereza neza Bushombe we. Burya ubutumwa buciye mu ndirimbo bushobora kumvikana neza kurenza kuvuga amagambo gusa nyine. Nibyo kandi nagushimiye kuba watekereje utyo Busho. Ubutumwa nta bundi ni ugukangurira ababyeyi konsa abana babo nta kindi bavangiye habe n'amazi mu mezi 6 ya mbere. Yewe nzabishyira mu ndirimbo maze mpimbe n'umuvugo rwose. Ubundi tuzigisha ababyeyi akamaro ko konsa umwana amezi 6 ntacyo bavangiye habe n'amazi. Tubigishe ko iyo umwana yujuje amezi 6 batangira kumuha imfashabere igizwe n'indyo yuzuye iriho n'ibikomoka ku matungo. Yego. Kandi iteguranwa isuku. Yego. Kandi bagakomeza kubonsa kugeza bujuje imyaka 2. Ubwo rero ndagira ngo n'ibindi bizigishwa ababyeyi muri icyo gihe icyo konsa ubimbwire nyine nzabishyire mu ndirimbo. Genda ubu nditeguye muga. Indi mirimo ndayihagarika giye Bushombe nkore rwose mu nganzo maze muzumirwe rwose. Ariko se Busho. Ndakumva muga. Ko nta mafaranga yateganyirijwe icyo gikorwa kuko ari ugukora ubukangurambaga bugamije gukumira igwingira mu bana bacu. Aho ntuzaducaho ibihangano byawe kandi ntawe azava Busho cyangwa uremera kuba umukorera bushake. Uyu musanzu Bushombe asabwa azawutanga. Wowe se urateganya kugira uruhare muri iyi gahunda? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.
barakoze mu gikino cy'urunana amakuru no munsi rero agarukiye ngaha mwashyikirijwe na Rina Iradukunda mu buhinga bw'ibyuma twari kumwe na Kiss mwakoze kubana natwe na Gahwana. Thank you.